department pulit ro ki khon jon home department te deu ujo minister sa tiar gas ki khon jon ujo minister ki tiar gas iwe ki shot iwe pen iba ka jing control ka rekam sensar kadar kam lebihan advice apa kita ki benai ke noh kai ki la protes ki la tip boleh hab ai tiar gas ki don tak tu sekino hikai berbuan kurang te ujo home minister ujo education minister kaya shoot kay te kay UDP mentang i kaya shoot ka ba jor ba apa UDP te keresok ke sini shoot jongki kandang bang sakmat NPP ro ke jo ikin de NPP ro mentang ki sitting MLA skim dan board tang ki minister example koro his ke ji kini tiket mentang la ki ai tiket gini sitting MLA pun tinran namar kim dan board te kila iPad iki fresh te kini ki sitting kin revolve namar bale ba ki dan pahok ki loyal ki ne baro iskata na trayan da kila decide tiket ka tahan ta pun si iba career election kano sa congress ne kano sa ki party ketinumul ka bandang sedang mentah ulah ban bain namar ba tidak sedang menurut pang hadok kano ki accept ki bro reban investment yo Dr. Mukul ro de yo ex chief minister veteran yo ba Charles ro ex speaker veteran minor investment ki don ga jong ka banta ndai pa pe ya baro nga try ba kata ka pe BJP badon tangar mo ki kan at ka bejo ro ko BJP ki we ki on ba de ban withdraw we on ba de ban ne te ka chikan at ka jor ha BJP ban ya Congress ban ki kumba kalong menta ngila adep ke tu ki at kala adep menta pat ngila don ka we ka fresh mind fresh ideas young blood tengah kerman ba kata ka sing yele election ki bru kin sepel ikini baro kin decide na do disempat syakmat do menta te nampak no ban kopro ban ada smith ro kamlong tapi kita baro na try bil have a plus point na galang din don ga advantage Não, eu dia que dia